Wanaume zamu ni yenu. Na tuanyelela mwitu wa mukamba tunenanie. Nene namba ya mukamba. Na nuki tonene naume. No mutati by the way. Yani kalobani nene aume. No mutati. Aume ni munengete ndaya. Yani aume kwa nandu mabata muno pio. Nisetu ni mundume. Ngasiani wanaume. Ngatwawa ni mundume. Ngasia ithio ni mundume atumwa netwa mam. Nisiana siakwa. Na so wanaume mimi na waheshimu sana. Na ninawapenda sana. Mwah! Lakini kula kwina maimano nginya tulinda. Kula kukusia no nginya tuikiamo bwa tulinde. Tuikala nyu. Oh. Nekulia le. Waniki. Ila mundu muka. We mutwano ni like a couple. Niki ila mundu muka mutwai. Wasya. Siana siya eitu pateki mwana. Wikalate wo wako blemiwa. Like ye wait. Kangwele anje. Umanye. Netu twani tenye naku. Tuina yo ya mutwano. Twadhibaya factorini. Twanengo mwitu ambe. Wakeli. Wakatatu. Wakana. Wakata. Na wose okawe yu oke ukiamuka u. Utweka ini tawo mondola wako blemiwa. Like ye. Kendo kemwa umu mwani wani ku understand. Kana hivyo tokuwa. Kila mwatu nenge. We are carriers. We are multipliers. Kila watu nenge. Utunenga ikeke nini. Unenga mundu muka itumbi. Aikwete katu ikiekana. Miekenda nganganite. Atabikite. Yani apitete mapito. Atonyeto singano. Si atete na sina ilengisi on this year clinic. Mundu muka akumi siya mawito mangi mono. Nikenda aku multiply kindu kila wa monengie. Ako nenge kiki nene. Ako nenge kiki anake. Ako nenge kiki sio. Nila nasiya mwana wa mwetu. Ila nasiya. Siya nasiya 8 ndino wa mutwano. Ngwe kala ninyo wako blemiwa. Ninyo wako blemiwa. Oh, by the way, ninyo na itabisi. Aume ne mukulia yu. Choni chochao. No kedila. Mundume no kwewe atemu anie. No kwewe ni waili tuwe kumalanza. Adhia mandasi se. Atrailak. Mundume no kwewe aniwe kumalanza. Atrailak. Asise kanadoko kwa hata mwetu. Mungu ni nani? Mesaya ni nani? Otata. Uvi kama niona mwetu. Mutetezi wa mama yuko hai. Usio kwa kweli kaina makosa mena ikibetini chakwa. Kendo kimungu enda kunena na aume. Na namu tabia ni munengete ndaya monopio by the way. Namwe ni munengete ndaya pio. Na ni mukwate abasa na kamata tasilia wangima. Undu ndiye na atu thengiane twise kwekaluta twabuthania. Wise kwithi leta bethi ana ndaya mbuthu kati wakwa nenyu. Na waheshimu sana. Nisaitwa mundume. Ngasia ni wanaume. Ngatoa ni mundume. Ngasia hivyo ni mundume. Ni mafata. Tuyekala tutende nyuma kai. Mwiyandu mafata. Lakini neno nginya tumutunga tunge. No nginya tumutunga tunge. Mbaya mukamba. Nitweke kutinda tu limit ibeti situ. Ila siya na siya 8. Okay? Na by the way. Ika sabayi abuko watu ini kwenyu. Onda vie. Musiweba mwana ke. Tola wina yetu meno kwati. Faith nye ndio lonjova oni laini. Amunipati ngo. Nenda aume maitu makamba. Nenda mondume wonde utonya kwe wondo ngwasya. With the umete ko ndio mind. Bora umbelewe.
nitulani ku appreciate siana ilanga iwatu nenge nitulani ku impress siana sito kusienda na kusionia wendo na kusiete bakube nikwithela you never know mwana wa mwitu kwesilia aka neneva atwawe withilenda na aka within your compound atonya kwithi akethia wotethio munene muno na emutwa na tia atonya akethwa ewotethio munene balawi na kwa nenda kulea na ibetinasia kana discrimination ya mundu muka uloseite eitu kuma kwa mume it has to stop like no yungamie like it has to kaput no yungamie because nye kila wanenge nichongo kweye na nicho na kutongia kiki nene kiki thandau kiki anakeba wanenge mugo muninyo hey ngoso isi awendo ne ngonenge kila chonde wanenge mondo moka is a very good custodian na mwikese kwikala mwase Faith ana discriminate anga watoto wa vijana nyanya ndienda na by the way ndienda ma feelings na ndienda mokole maingi ni asiali mondo moka nane ngwandaya na kusobiwa na kwewa imama ni wekanesa ona ila wasiasiana sia mwitu ila wasiasiana sia 830s no niongiwe ise sitalipa hiyo bill ai mundu umeongamite hospitali ya Kwezemoko sitalipa hiyo bill amezaa msichana tena ameniongeza kisichana kingine kwani nakumisa yake mwana Bethelona nengete mwitu tafadhali heshima idumu by the way as we multiply what you give us we are multipliers ina kwau nokita wako tetea mundu moka na kwa siaka na mwana ni mwana ni endwe siana sio ndeni sendwe equally wanaume tumeelewana mumenisikia siana sio ndeni sendwe na mukweka kutete ibeti kutinda mwitha atete kutinda mununite na kumalanza wa mitano mwine excuse ya kibeti chako kisiaite yetu that's a crap my friends beba ndo we mwitikile kumalanza wa mitano kwithia muko wa siaite yetu nikenda wa try your luck na ke Messiah aikweka kila kiko kwa hivyo aume maito nenda twende ibeti sito sisaite siana si mwana sisaite siana sia etu mwana ni mwana na mwana ni muthinzi okuma kwa Ngai na mwana au manana kilone ngie mukau nicho mukau kutongia akiki sio kiki nene kiki anakavu sina ubaya na wanaume na mweni mwendeta ngapito kankali yengi nkwithila muyando mabata muno by the way survive mutego survive kote mundume baba kuberagwa ninge nongoli ai nikalata ndeta tata nikalata nyendana mutumia wako haye ulisikia wapi lakini vitu zingine they have to stop. Thank you so much. Staki my feelings, staki maswali. Turus! I love you. Kamwaka wendo. Mwah!